आकाशवाणी इम्फाल लांथोक्चरी हुमुद्रानिथोई सुबा गणतंत्र दिवस पालन थौरमगी अखनब पाउगी सक्तम लेबा की अतई मफमसिंगदा पांगथोकनबगुम मणिपुरदसु ngasi हुमुद्रानिथोई सुबा गणतंत्र दिवस की पालन थौरम पांगथोखरे मपुंग ओइबा थौरम राज्य सरकार ने सेंदुने इम्फाल की ऐतिहासिक ओइरबा कंगलादा पांगथोखी थौरम अदुदा राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेप्तुलाना जाति की मसु अहम की फिराल पायहनखी तरासुबा इंडिया रिजर्व बटालियन की कमांडेंट समुलाई लाटपम जुगेश्वर शर्मा कमान तौबा पुन्न कंटिंजेंट निफुमापन की निगथिजरबा मार्च पास्ट परेड अमगी सलामी राज्यपाल ने ओखी जिसे कमान कर रही हैं वुमेन एसआई डब्ल्यू संधरानी देवी जैसे वेद की तरफ बढ़ रही हैं अभी सलामी दे रही हैं कंटिंजेंट अदुदा कल्चरल ट्रुप अमसु सरुक याखी मधुगी ममांगदा राज्यपालना पुलिस की मियोई मापनदा प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस अमसुंग पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस की मेडल सिंह यंथोखी In recognition of his sincerity, honesty and commitment to duty with a spirit of self-sacrifice, Shri Priyor Kumar Singh was conferred the President's Police Medal for Distinguished Service on the occasion of Independence Day 2019. Shri Priyor Kumar Singh, IGP, AP Ops. मार्च पास्ट कंटिंजेंट सिंह अदुना इम्फाल की अहानबा मणिपुर राइफल्स की परेड ग्राउंड थुंगलब मतुंग मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेनना बोर्ड ऑफ थैंक्स पीखी हौकिबा इंग लिसिंग अमगा समापन निम्फुगा मापन की अगस्त की तारीख 15 दा भारत न निंग तंबा फंगखबा मतुंग भारत वासी पुनमकी हिंगनबगी मसाक थाक फिदम साउखटपगी अमदी मालेम मियामगी मरकता साउथोक्चना हिंगनबगी मसक लेमना मसाक पुनमक यावना सेमखिबा भारत संविधान इंग लिसिंग अमगा समापन यांखैगी ngasiगी नुमित जनवरी तांग 13 असिदनि मपुंग थाना सनबा हौखिबा असिकुंबा संविधान असिगी मखादनि तोंगान तोंगानबा हिरमसिंगदा भारतवासी सिंगना थौदांग लौजदुना दायित्व लैबा भारतवासी अमा ओइबगी साउथोक्चबा लैरिबसे मरम अदुना संविधान सनखिबा नुमित रिपब्लिक डे थौरमसी भारतवासी अखोगी थोइदोक हेंदोंना मरु ओइबा नुमित अमनि हाइना लौनै भारत पुनिंग तमलेबाक अमा ओहेल लंबा थौबा थौबसिंग अमदि भारत संविधान सेंबिरंबा अखंग अहिसिंग अदुगी मफमदा इखाई खुमनबा उच्चरी निंग तमलबा अमदि गणतंत्र सत्पा लेबाक अमा ओइरिबा अखोगी लेबाक भारत ngasiदी मालेमगी मकोक थोंबा लेबाक अमा ओइरे लेबाक मनुंगी अमदि मपाल लंगी ओइबा तोंगान तोंगान महिरमसिंगदा मनिंग तंबा थौसिल थौरांग समजदुना लैंगाप अमदि भारतवासी पुनमकना लिंगजेन मानना होनरपगी माही अदुनी अखोइदा थाजै अगी कैबिनेट कलीगसिंग अदुगा ऑनरेबल एमएलए लैरिबा मयाम अखोइदा थाजै मरमदि पिखरबा मणिपुर सना लेबाक सिना मिसिंगसु यामजदबा खोइना साउथ ईस्ट एशिया की मरकसिदैदा कंट्री अमोइना सेमगा लेबाक अमोइना सेमगा हिंगगा अईबा हिस्ट्री सही लिसिंग अनि की मेंटेन तौरगा थमम ngamiसी करिदगिनो करमाइ तौबनो अखोइना मखांग ngमगदोरिबा गाइस अखोइ खनै मदु कोपना खनरबा मतुंगदैदा अखोइना अखोइ इपाइपु के अहलमनसिंगना सललंबा लिचत थिरंबा तौरंबा लाइरम तिलम मसे अखोइ सेक्शनना ngak senba हिंकत हनबा मथौ ताइ अदु ओरगदि अखोइ लेबाकसे मटिंग लैबा मंगा लैबा दुगुंबा स्टेट मा जाति अमा ओइबा ngमगने अखोइना अवांग थोंगदगी कंगला हाइब सेंग थबा दुग मैखोगी मणिपुर की लाइफम लेन अदुगुम मैखोगी पुवारी का थादोंनबा याद्रबा अदुगुम मफम सिदा तौबा फंक्शन अमदा सुमाइना होगोकचबनी अदुना ngasiदगिदि अखोगी लमदम से अमो हेना शांति लैबा
चिंग तमगी खेनब लेतबा जात मसेल के मरकता धर्म मसेल के मरकता सब मानब वाखलोन अमदा लेमिनबा दुगुंबा यामना थक्सी कासी लेबा अदुगुमा यामना मरा सेटबा इंग तपा स्टेट मा ओइरनी हाइवे कोइ थाजब लै राज्य की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिंह अमदी सब डिविजनल हेडक्वार्टर सिंह दसु पालन थोरम असि पांगथोकनखि इम्फाल ईस्ट जिला द पांगथोकपा गणतंत्र दिवस पालन की पाउदम District Administration Imphal East na sinduna homputara ni thuishuba Ganatantra Divas palan thoram ngasi Imphal East ki porompata leiba SSC ground pangthokhi thoromaduda jila asigi deputy commissioner Khomanthem Dainana jati gi masu ahung gi phiran paihen ki amadi ningthaujum suras MPS na lusingba contingent tara manga gi march passport amagi salami deputy commissioner no okhi thoromaduda deputy commissioner na jila asta paikhet ki ba madi pakhelakadaba thabuk thorum kaya gi matang na paudam ki कोविड पेंडेमिक ना मरम ओइरगा छात्र की पुंसी यामना चावना चेकिंग पीरी अदुबु तंगाई फदना ऑनलाइन क्लास की खुथांगदा एजुकेशन डिपार्टमेंट ना हनबल लेट्रेना छात्र की एकेडमिक लाइफ को सोकनबा कन्न होने जरी 27 जनवरी दगी इंफाल ईस्ट की क्लास 9 10 11 अमसुंग 12 की क्लासेस कोविड एसओपी ngak laga haunaba thorang loijare loinana yamna chawthokchaningai oibadi National Panchayat Awards 2020 the district asigi Sawambung City Block ki Khundrapang Gram Panchayat na award adi Nana Deshmukh Rashtriya Gaurav Gram Sabha Puraskar amasung Gram Panchayat Development Plan Award phangbangamki Mathau ningthena pangtokpa karmasari singdasu deputy commissioner na manapi dunai kai khumnaba utki Akashbani Imphal gi akhanaba pawgi saktam gi damak porompatagi ngangom kiran Thobal जिला द पांगथोकपा पालन थोरम असि की पाउदम थौबाल जिला दसु सिक्योरिटी की अकन सेक्शन थौरांग लोइनेना लेबा असगी हुमद्रानी थुसुबा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थौबाल सिंदना जिला असगी हेडक्वार्टर मिनी सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स द पांगथोकी पालन थौरम अदुदा जिला असगी डिप्टी कमिश्नर नमाइथेम बंदनाना जाति असगी मसु अहुंगे फेराल अतियाद पाहन की मसिगी तुंगदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की डिप्टी सुपरिटेंडेंट असंगबम कैलेंड्रो लुचिंगबा निंथीजरबा मास पास कंटिजेंट सिंगी सलामी डिप्टी कमिश्नर ओकी ngasi पालन थौरम असगी लोसलकदा Appreciation certificate piduna kai khumna utki Kaching jila dasu district administration Kaching na sinduna DSA Kaching gi playground pangthokhi thoromaduda jila asigi deputy commissioner kengu juringlana jati asigi masu umgi phiran tiara pahan ki masigi tungda district police Kaching gi resident SP law and order Yumnam Joyraj na pilot commander oina luchingba ningthijarba mass pass contingent singi salami deputy commissioner na okhi ngasigi palan thorom adugi saruk ama oina karmachari humudra da appreciation certificate piduna ikai khumna utki ngasigi thorom aduda jila asigi SP Victoria Yengkhom saruk yakhi Akashbani Imphal gi akhanaba pawgi saktang gidama Thawal mini secretariat complex tagi thibam binoi Sandel जिला दसु पालन थोरम असि पांगथोकि Leipaki atay mafam singda pangthok na bagum Chandil jila dasu humbutrani thoy shuba Ganatantra Diwas thoram security gi akan ba section thorang marakta ngasi jila asigi additional deputy commissioner KSI Siddharth na jati gi machu ahum gi phiral paihanduna pangthokhi COVID-19 laijat marak oiduna kumsi chahi gi oina uniform contingent khaktana march past parade saruk yakhi thoram aduda jila asigi covid warriors meritorious students amachum mathau masak khangba sarkar gi karamchari singda mana piduna ikai khumna ba utkhi Akashbani Imphal gi akhanna ba pawgi saktam gi damak gingangte Bisnupur जिला दगी एखोई की पाउमी की पाउदम लेबाक मफम कयादा हुमद्रानी थोई सुबा गणतंत्र दिवस पालन पांगथोकनबगुम जिला सिदसु अचंब थौरम अमगा लोइनाना ngasi mini secretariat campus ta पांगथोखरे थौरमनि मपुंग ओइबदि डिप्टी कमिश्नर नीता आराममना याति मसु ओंगी फिराल पाइहलबा पेरेट यंगसिनबा राष्ट्र सैल्यूट पीबा मथौ निंथिना तौबा जिला सिदा लैबा सरकारी कर्मचारी सिंगदा सर्टिफिकेट यंथोकपा ICDS na sinba beti bachao beti parau da jumpham oiba play health department sinba covid awareness and care gi play amadi NYK gi sponsor tauba shoshing utpana thorong mapum oiki haiba tai Akashbani Imphal gi akhanaba pawgi saktang widamak mini secretariat campus Bisnupur dagi RK Manipur sana Ukhrul amasung Kamjong जिला सिंगदा पांगथोकपा पालन थोरम gi matangda एखोई की पाउमी की पाउदम India ke mafam atay khumna ukhru amasung Kamjong jila dasu humpu tarani thoi shupa India ke Ganatantra Diwas mapungpha na pangthokre Ukhru mini secretariat complex ta jila ke deputy commissioner Joseph Paulin Kamsan na maipa khraba Bharat ke philan anfra topiki
Jaramwai Thotriting STPO Ukrona Ganatantra Diwas ki March Pass Parade Commander OE Amasung Kamchong Zila Dushu Zila Atuki Deputy Commissioner Hungyu Orshangna Kamchong SG Office Complex ta Pung Mapan Tabaga Loina na Muchu Ahum Shuba Bharat ki Philan Anfrataupi Manipur Police Sub Inspector Temrishang Aungshin na Kamchong Zila ki Parade Commander OE March Pass ki Tungda Tabak Ningtina Shuba Karmachari Singbu Appreciation Certificate Yantok Piki Akashvani Infar ki Akhana Papau ki Shaktam ki Tamak Ukrudagi Soting Shimre Surasanpur amasung Pherzol jila singda pangthokhiba Ganatantra Divas palan gi matangda aikhoigi paumi gi paudam Humbu Tarani Thui Suba Ganatantra Divas adu Pherzol ga Churachandpur district da mapung phana pangthokre Pherzol district da DC Manom Singh IS na Zati gi Phiral Machu ahum pahanki SP Pherzol ga district level officials mayam na saruk yawre Churachandpur jila da Peace Ground Tuibong da Churachandpur Deputy Commissioner Pawan Yadav na Zati gi Phiral Machu ahum pahanki Kumsina COVID lainagi maramda March Pass contingent mga khakta na saruk yawre Loina nami 96 sarkar gi karmachari ga department ate ga IRV personnel tra mga da appreciation certificate DC na PK Agas pani Imphal gi akhanaba paw gi saktam gi damak Churachandpur dagi Francis Songate Jiribam jila da su palan thorom asi pangthokhi Humbutra Intoi Suba Ganatantra Divas Palan Thoram Jiribam Dasu District Administration Jiribam na Sinduna Jiribam Higher Secondary School ki sanabung da pangthokhi District Asigi Deputy Commissioner W Malem Nganba Chenglena Bharat Jati gi machu ahum gi phiral pahanki TS Samna Anal Assistant Commandant 7 IRB na Parade Commander oiba contingent singi Fajrba March Pass amagi salami su okay Akas pani Imphal gi akhanaba paw gi saktam gi damak Jiribam Higher Secondary School ki sanabung dagi ngathem bisajit Tamenglong amasung None da pangthokpa palan thorom gi matangda aikhoigi paumi gi paudam None Zilla District Administration None na Sinduna 72 Suba Ganatantra Divas Singlem na pangthokhi None gi DC Office Complex ta pangthokhiba thoram aduda Zilla Asiki Deputy Commissioner Sri Robert Singh Khetremiyum na Zati gi machu ahum gi firal paihanki amasung Rashtriya Salute Pikhi thoram aduda None Zilla gi SP Ningsem Bashum saruk yakhi Mathau ningthina pangthokhiba sarkar gi karmachari singdasu appreciation certificate DC na khutsin nakhi Tamelong district headquarter desu district administration na sinuna jadunang pakta pangthokhi thoram aduda jila asigi DC Armstrong Pamai na Zati gi firan paihanki Akashvani Imphal gi akhanaba pawgi saktam gi damak Deputy Commissioner Office None digi agui kamai Senapati amasung Kangpokpi jila singda su palan thorom asi pangthokhi Bharat ki Humputra Nithoi Suba Republic de Senapati amasung Kangpokpi district dasu pangthokhi DC Office Complex da pangthokpa thoram duda Senapati District Deputy Commissioner TH Kiran Kumar na Bharat ki machu ahum gi firal pahanki amasung salami okhi Kangpokpi District dasu jila gi Deputy Commissioner Somarjit Salamna Bharat ki machu ahum gi firal pahanki amasung salami okhi District officials amasung police officials singda commendation certificate yengthokhi Akashvani Imphal gi akhanaba pawgi shaktam gi damak Senapati degi hikini Technopol District Headquarters amasung Ngamkhei Sor More da pangthokpa Ganatantra Divas palan gi matangda aikhoigi paumi gi paudam Ngasi Tenopon District oina Bharat ki Humputra Nithoi Suba Ganatantra Divas palan District Headquarters Tenopon High School ground da Melamom Rajkumar Singha Deputy Commissioner Tenopon na chief guest oiduna Bharat ki masu ahum gi phiral pahenduna singlem na pangthokhi Parade Commander Sri Warangthem Amit Singha Assistant Superintendent of Police More na oikhi Ngasigi maru oiba thorom di commendation certificate pibana oikhi thorom asida TH Bikram Singha SP Tenopal Narahayanan Commanding Officer 20AR amadi DLO Singna saruk yakhi Moreda su Humdain Thui Suba Ganatantra Divas palan Assistant Deputy Commissioner gi complex ta Rengbom Dinesh Kumar SJO Morena chief guest oiduna Bharat ki masu ahum gi phiral pahenduna pangthokhi Akashvani Imphal gi akhana paw gi saktam gi damak Tenopon district gi Sangthem Brojan Romite Matang asida Akashvani Imphal gi paw kangbuna puthokpa Humbutra Nithoi Suba Ganatantra Divas palan gi akhanaba paw gi saktam loizare ai bamusung puthokpa Thoksom Jogendrajit lijakhiba Maibam Dijamani